بەڵێ هێڤی دوای بیرخستنەوەی سەردێڕەکان بە تەوەری دووەمی بەرنامەکە دەست پێ بکەین کە ئەویش پرسێکی گرنگە ئێمە باز لە ئەو پرسانەکەین کە لە تورکیا پەیوەستن بە کوردەوە بزانین بۆ داهاتوو پلان چییە بۆی کە کێشەی کورد لە تورکیا چارەسەر بکرێ هەدەفە کۆمەڵێک بڵێن بابەتی ڕێکار و بابەت و هەنگاوی ئامادە کردو کە ئەوێت لە داهاتۆ بیگرێتە بەر بۆی کە چارەسەرێکی ئاشتیانە بۆ پرسی کورد لە تورکیا بێتە ئاراوە بۆ مەبەستا لە ڕێگەی سکایپەوە ڕاستەوخۆ لە تورکیا عومەر ئۆجالان پەرلەمانتاری هەدەپە لە پەرلەمانی تورکیا لەگەڵماندایە کاک عومەر ئەم کاتت باش من لەو پرسیارەوە دەست پێ دەکەم کە پرسی داخستنی هەدەپە پارتی دیموکراتی گەلان کە لە ماوەی ڕابردووە پرسێکی گەرم بوو ئەو بەچی گەیشتووە ڕاست سلااو بۆ حرمەتی خەم ژ گەلێ باشوورە دشینن براستی نابەرە کوردادا لازمە خەباتە قورد وەرە مەشاندن برەح و نیشتمانیان تەبگەرن پرسکرێکی منش لە باشوور هەنە نابەرە کۆمارە تورکیە و هەدەپەدە ون هەمی زانن لە هەمبەری پارتیە ئەمە دۆزا گرتنە هاتێ vekirن ev doz jî berdewam dike hêdî hêdî berwa davê da jî dare li ev doz li alîkî ev doz ne hertim li hemberî partiya me hatê vekirin zulm li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye her car ser Kurda hatê meşandin li bernama Kurda jî heye plansaziya Kurda jî heye ya partiya me jî heye ji bo ev mesela bi 10 salan berdewam dike pirsgirêkê Kurd li Bakurê Kurdistanê her çar parça Kurdistanê berdewam dikir li parça herî mezdin yani ernîgariya herî mezdin ji bo li Bakurê Kurdistanê bêtir girantir berdewam dikir ji bo wê ji xebatê me berdewam dikin dema plansaziya me de girtina HDP an jî berdewamkirina HDP bi her du aliya jî ev plansaziya me em ber çawara derbas dikin dema were girtin Kurd ne bê alternatîfin HDP 6 milyon bêtir dengê Kurda standiye li parlamentoya Türkiye'de partiya Seyemînê de temsil kirin derdora 67 parlamenterên me hebû dema partiya me were girtin jî kes nikare partiya Kurda ji dilê Kurda derxe me jê Kurda derxe em hemî zanin HDP riya heqîqetê da riya rast dimeşe alîkî de ji bo demokrasiya rojhilata navîn a Tirkiye xebateke dimeşîne alê Kurdistanê jî ji bo yekîtiya Kurda ji bo ruhê niştimanî pêşke ve hemû Kurd bigên hev yekîtiya xwe ava bikin ser dişaxa xebata xwe dimeşîn dema girtina HDP ji çê bibe HDP gelê xwe li Bakurê Kurdistanê bê alternatîf nahêle alternatîfên me hene ev partî dibe sazî dibe yani siyasete de Kurd nebê çare neqada polîtika pêşket yani li her çar parçe Kurdistanê pêşket Kurd ji bo berjevendiya xwe berjevendiya gelê Kurd gelek tecrübe kirin yani ji bo vê yekê ji sed sala bîst û yekemîn de Kurd şinda narin ji bo vê yekê em dibêjin hertim dibêjin yekîtî û ruhê niştimandî berjevendiya her çar parçe Kurdistanê em pêş dikin ve nêzîkatiya Tirkiye an ji rejîma AKP û MHP ê ana desthilatdar dixwaze HDP tasfiye bike ji bo çi HDP tasfiye bike HDP li Tirkiye kare desthilatdariya Tirkiye diyar bike 2019 da hilbijartinên herêmî da wek bajarê herî mezin İstanbul 15 milyon hejmarê mirov tê da jiyan dike ev der ji dest AKP derxist Ankara paytexta Tirkiye ji dest AKP derxist hinek bajarên mezin ê bi 3 milyon nîv wek Adana Mersîn û Antalya ji dest AKP derxist AKP du ve mesele hîn dijwartir bû vê gavê jî ev dozat te meşandin xebatê me jî nav gelê me de li Bakurê Kurdistanê berdewam dike alî dîj li metropolên Tirkiye berdewam dike ev xebatna Kamer ew ne belge li ber dest dadgehê Tirkiya da heye boî ke wa bike ke Partî Demokratî Gelan HDP da bixat ana berdewam dike mamos ihtimalekê were girtin jî yani ev ihtimala ne ihtimalek küçük em zanin em li kîjan welatî jiyan dikin em zanin
Kurdistan berdeli ve çi rast em pê deşin ana ev amarna berdewam dike dime mafê me parastine hebû le hemberî dadgehê ve gave hevalên me serî lêdan mehek ji mafê me dirêjkirine heye te meh te hey hazırkirina parastine berdewam bike ama em zanin ev zagone kanûne le zagonan Türkiye hukukên Türkiye demam mijar bibe Kürt bin kontrola siyaset de siyaset bire diki yani bin kontrola siyaset em ve rastî jî zanibin yani ev de rojilata navîne ev de ne velatekî vere romantîkî û Avrupayî li ve de her tişt polîtîkî her tişt gor plansaziya hinek hêzan te meşandin ve gava ev pêvajo berdewam dikin mamoste em zede neketine dû ve pêvajoya girtina Partiya Demokratîka Gelan. Bêtir plansaziya me li vî alî li Bakurê Kurdistanê li metropolên Tirkiye em xebatê xwe nav gelê xwe de berdewam dikin. باشە کاک عومەر هەدەبە دەستی بە هەڵمەتێکی گەڕان کردو لە شارەکانی تورکیا لە ژێرناوی کاتی ئازادیە ئاشتیە ئازادیە ئاشتیە مەبەست چییە لەم هەڵمەتە؟ Em dixwazin rewşek arama bikin. Ev ernîgariya têra xûnê bû. Her roj bi dehan ciwanên Kurda jiyana xwe ji dest dide. Şehîd dikeve. Li her çarparçeyê Kurdistanê bi taybet jî pêşekta wî şerî komara Tirkiye dike. Ve plansaziya me jî bir rêv rêbazên demokratîk ev meselên giran werin çareserkirin aştiyek bir rûmet aştiyek vekevî mafên Kurda ev bi 10 salan hatine gaspkirin, talankirin, ernîgariya wan hatê talankirin, em dixwazin lehev verin. Lehev hatin ne bi şeklekî bindestî. Dîsa ev desthilatdariya wan berdewam bike. Hûn dibînin ana Tirkiye dişopînin ser medyayê civakî jî le hemberî zimanê Kurdî zulmek mezin te meşandin. Ser çepemeniya wan de hevokên bi Kurdî hinek kesayet dibêjin êrişa wan dikin, dibêjin teqes bi Kurdî nabe, ev der komara Tirkiye. Em ev komara Tirkiye ahanê bi vî şeklê em qebûl nakin. Li vî derê li Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê 25 milyon Kurd jiyan dike. Mafê wan heye em ji Tirka, ji Ereba, ji Ecema nemestirin. Ama em ne xulamê wanên jî. Em vekevê dixwazin, em aştêk bi rûmet dixwazin, em nav gelê xwe de siyaset dikin, tekoşîne dimeşin. 100 sala 21 ne tene Bakurê Kurdistan, her çarparçeyê Kurdistanê, Tutatiya Kurda, Rewşa Kurdistanê diyar bibe. Ji bo ve alî dijî em xebate dimeşînin. Ruhên niştimanî û yekîtiya Kurda, li qada navdewletî dîplomasiya Kurd, dîplomasiya hevpar ji bo pêşeroja Kurdistanê, afirandina Kurdistanê de em xebate dimeşînin. Em bawer dikin li Başûr, li Rojava, li Rojava jî ev xebatna te meşandin. Ev xebatna jî bi vî şeklî verin meşandin. Xewin û xeyalê me ne tene xewin û xeyalin. Kurdistan realîteyê rastiyekê bi milyona însanê me li ve ernîgarê jiyan dikin. 100 sala 21 de bindestî nabe, zulm nabe. Milletê Tirk ji me nemestirin, milletê Ereb ji me nemestirin. Em dixwazin bigên vekevekî noktekê dema zimanê Kurdî li ve ernîgarê vere qedexekirin. Zulm ser Kurda vere meşanin bi dehan bi sedan hevalên me ana li zindana dene. Başa Kak Umar Kak Umar بۆچوونی پێکهاتەکانی تری تورکیا و حیزبەکان و پارتەکانی تری تورکیا چیە لەسەر ئەم بۆچوونانەی ئێوە؟ ئەوانیش هاوڕان لەگەڵ ئێوە یاخود بۆچوونێکی جیاوازیان هەیە لەم پرسەیە؟ دووبارە بکە مامۆستا مفهەم نەکرد. من پێ پرسیارەکەم ئەوەیە کاک عومەر، ئایا ئەم هەڵوێستانەی ئێوە کە ڕایەگەن سەبارەت بەوەی کە ئیتر کاتی ئاشتیە، ئەمە لە ناوخۆی تورکیا لەلایەن پێکهاتەکانی تری ناو تورکیاوە چۆن پێشوازی لێ دەکرێت؟ پارتەکانی تری ناو تورکیا لەگەڵ ئێوەن بۆ ئەم هەنگاوە یاخود ئەوان بۆچوونی تریان هەیە؟ مامۆستا ئانا بنگەهێک دژمناتیە کوردە هەیە لە ئالین مەترۆپۆلین تورکیە. Ev 100 salın gelli Türkiye
ve düşmene Kurda hati afrandın yani. Pergalek pir qiriş, pir nijatperest lehemberi Kurda heye. Dema devleta Türkiye noktana da jibo çareseri bixebiti kara guhertineke nav gelli xada bike. Em ji duazın guhertineke li metropolen Türkiye bikin. Rast dema de peyven de bejin em braye hevin siyasete brati de meşinin ama ev gotuna tane buyi gotinek politik. Yani Livi ali dema naye birave çend sal beri ve bir sal beri ve bu dema hena geçtiyarın başure Kurdistan'a çubun le bahra reş Trabzon ve geçtiyar cihara bigerin baban jibo ala Kurdistan'a servan he bu eriş kirin yani. Tu alaka van jibe PKK an jibe Kurdin Bakur tine bu ev pergala kreş hati afrandın jibo hena guherandın çebi em jidixabetin gelle Kurd jibo aştek burumet hazır amade perspektif tune ale gelle Kurda le alin metropolün Türkiye ve kundi beşin ruhi aşti ruhi ve kevi ruhi azadi mekhabın tune civake kati levutandın civake kati xarab kirin pasar herkesi ra dibinin mamoste dibêjin vek Tirkek berdeli cîhaneke yani ev felsefe ne felsefe ve nêzîkatiya qirêj an nijadperestiyê em ji dixwazin êdî millet betilî ji vî şerrî betilî yani Kurd berdelên mezin dide zarokên Kurda ji bo ve em dibêjin aşîtî. Başa kak Umer وەکوی کە باست کرد 5 ملیۆن کورد لەژێر دەست یاخود لەو ناوچان دەژی کە لەژێر دەسەڵاتی تورکیا یعنی تورکیا بۆ نوێ چی لەم 5 ملیۆن کوردە بکات بیان سڕێتەوە لە ناویان بەرێت نەژادیان بسڕێتەوە ینی بۆ ئەوێ چی بکات ئەم دوژمنایەتی چیە بۆ لەگەڵ کووردا هەیەی تازە کووردە ئەژی لەگەڵ ئەوانە و لەژێر دەستی تورکیا ئاژین بۆچی هەماهنگێک نابینڕێات هەماهنگێک بۆچی تورکیا نایکە لەگەڵ کووردا Mamosta hez bi şekli yani hezan nijadperesti cana Kurdaj dixibin kontrola yani li ve dere berjevendiya aboriye heye berjevendiya siyasi heye ve jiyanek konformonist heye ev tişna giş mirov berçavara derbas bike ana li Bakurê Kurdistanê mirovên ê velatparêz jî kara vetin jî iş derxistin li ve der nizam li bave dibêjin çi معمورتی خباتی دولت دکرد دبستان ل نخوشخانه بجسک ماموسته ای ولات پاریس گیش کار درخستن دوی عالی دا جهنک کردین ور نه پولیتیک بن سیوانا دولت جدی منین yani ev rastî jê hêzek li bedereyê hêzek dagirkere hêzek xurt bi her havî êriş dike hinek Kurda jî duî alde dixebin kontrola xwe dema 2013 dema em dibînin li ve dere rewş aram bû pêvajoya çareseriya a demokratîk pêşketî bû hevdîtin hebû li ve dere ve dî HDP çawa derket pêş ji sedî sezde çarda dengistan dema ev pêvajo bi vî şeklî birîyên aştiyane berdewam bikire rastiya HDP rastiya Kurda li Türkiye ne ji sedî dehe sedî 20 exa bigehanda sedî 22 23 bi vî şeklî berdewam bikire ji bo ve komara Türkiye ji êrişê ji lêdanê ji hêzê bi hêza xwe kontrol dike tişne hêzek qirêjê bi her havî ser civakê te şixulandin şevekî psikolojîk te şixulandin şevekî pir taybet te şixulandin ji bo ve dixwazin bi vî şeklî kontrol bike em bihevîne Kurdên bi partiya xwe re dimeşin jî hene li ana Kurdên bê alî jî hene ji bo menfaata wan berjevendiya wan em dixebitin yani deman behsa berjevendiya Kurda dikin em behsa neyartiya Tirkan nakin yani em dibêjin siyasetek vekev menfaatek vekev Kurd bira ne bi xulamê kesî Kurd bira ne bi leşkerê kesî Kurd bira hizmeta xwe hizmeta gelê xwe bike ji bo ve em dixebitin em bihevîn mamoste yani heya 10 sal berî ve dengê Kurda HDP 3 milyon 3 milyon nîv ana 6 milyon dengem distin va dengna rayna em ji nav agir derdixin ev der metingeriyek mezin li vir te meşandin siyasetek pir qirêj te meşandin
ev 6 milyon rayên Kurda HDP partiya me ji nav destê xwe daweşî nav agir ji nav vî agirî derdixe em ê ji tekoşîna xwe jî bidomînin. باشە ئەم هەنگاوەتان بۆ داهاتوو کاک عومەر چۆن ئاراستەی کۆی گشتی کۆمەڵگای تورکی دەکەن و هەروەها ئاراستەی حکوومەتی ئەو وڵاتەیەکەن بۆی کە ئاشتی و ئاشتەوایی لە نێوان پێکهاتەکانی نێو تورکیا بە شێوەیەکی گشتی بەرقەرار بێ بە تایبەتی لە نێوان کورد و لە نێوان بڵێن بۆ مەسەلەی کورد وا بکرێ کە ڕێگەچارەیەکی ئاشتیانە و ئاشتیانەی سەرتاسەری تا هەتایی بدۆزرێتەوە. مامۆستا هاتە قوتڕۆن دووبارە بکەین؟ بەڵێ من ئەمەیە پرسیارەکە ئەوە بێ دوا پرسیارمە بۆ بەڕێزە ئەم ڕێگەچاری ئاشتیانەی کە ئێوە ئەتانەوێ بیخەنە ڕوو و ئاراستی بکەن تا چەند ئەمە گرنگە بۆی کە ئاراستی کۆی کۆمەڵگای تورکیای بکەن و بە تایبەتی حکوومەتی تورکیا بۆ ئەوەی چیتر بۆ لەمەوە دووار ڕێگەچارەیەکی ئاشتیانەی سەرتاسەری هەتا هەتایی لە تورکیا بۆ دۆزی کورد دۆزێتەوە. ڕاستە مامۆستا ئەمە چاوە ئاشتیەک برومەت ئاوا بکن بینن. ئالی کوردن ئارا تورکیەیە. کورد دەما هێزاخە بکە یەک بە هەورە تەv بگەرە ji bo berjevendiya birixin em zanin mesela Kurdan ne tene neqaba Türkiye Kurda de ye li Bakurê Kurdistan. Ev mijara bû mijarek navdewletî, navnetevî ana Türkiye êrişa Rojava jî dike, êrişa stinirê Başûrê Kurdistanê jî dike li vedere gelek cî xistê bin kontrola xwe îşgal dike. Ji bo vê yekê ev mijarek giran e. Kurd dibe nokte de yekîtiyeke ava bike temsiliyeta Kurd derxwe holê roja Kurdistanê aştiyek birûmet li her çarparçe Kurdistanê ê pêşxe li neqeba me Türkiye'de Türkiye êdî xetimê mamoste rizyaye li bir qrizek aborî heye qrizek siyasî heye yani bi vî şeklî berdevam neke hemû çavkaniyê xwe gîş bi şer xelas kir ana li veder ez bêjim lîrayê Türkiye dolarek bûye 8.9 avro bûye 10 yani ev devlete êdî ji wî şerî betilî kur jî betil ji bo we em dibêjin birî ya Birêz Öcalan ana teçîtek ji ser Birêz Öcalanê tu hev ditin çene bebek malbat em nizanin rewşa wî tendurustiya wî çi ye parêzer nikarin herin balê nahêlin astengiyê tekiliyek bi Birêz Öcalan re lazim e bi peşengte Birêz Öcalan re muhatap bûnek mezin de karibe hinek hevdîtin çê bibe ev rewş li veder aram be ana rewşa vir aram bibe ev defretîn hevdîtine çê bibin danûstandinê çê bibin ana danûstandin tune ye tekilî qutbûye yani divî alî de jî hene xebatên me hene hevildanên me hene bi taybet nav gel de êdî gel jî aciz bûye gel jî ji ve rewşa acizî yani ji wî şerî aciz e penaberên bi milyonan ji Rojava ji Sûriye li vî alîne penaberên Efganistan êdî berî xwe daine vî alî ev der ji bo rewşa Ewropa ji cihekî stratejîkî ji bo wê yekê lazim e komara Türkiye ev meselên bi 10 salan bi 8 salan bi rêbazên demokratîk çareser bike demokrasiyê de feda her kesî heye. Bale. Ömer Öcalan endamî Partî Demokratî Gelan yaxud endamî Parleman li ser Partî Demokratî Gelan HDP li Tirkiye legelman dabû spas bۆ سپاس بۆ سانیارەکان دەستخۆش.